Ezwini likaNkulunkulu encwadini ya Mark number 10 egameni lika Jesu. Mark number 10 siyafunda nje from verse 46 sigcine ku 52. Mark number 10 verse 46 to 52. Ngifuna ukuqedela indaba yami bazalwane ya last week. Amen. uNkulunkulu netinto letinyadivusile kakhulu, mayibonge iNkosi uze libandla lakheke. Omnye ngibambele Matthew number 4 chapter 18. Hallelujah. Matthew 4 chapter 18 ya verse 18 to 22. Bese uyazophufunda 25. Sitawufunza nje bazalwane because siyafundzisana njengelibandla. Lo munye ngivulele bazalwane amakhosi. First Kings. Hallelujah. First Kings chapter 19 verse 19 to 21. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyawafunda bazalwane lama verse. Sitokhona abantu abakethu kwehlukana sesinendvo lesitawukhona kuyophila ngayo. Inkosi yasezulwini insikelele. Asifundzeni bazalwane. Yes. Acela kuphiwa wathi kube eve ukuthi uJesu waseNazaretha wamemeza kakhulu athi Jesu nkosana yaDavide
My God, my God. Matthew 4 verse 18. yeah. Jesu asahamba ngaselwandle lwaseGalile wabona telamani letimbili letatibadwebi. Okay. Simon labethiwa nguPetro na Andrea umnakabo babedweba tinhlandi ngelinetha. Yeah. Jesu wathi kubo, ngilandzeleni ngitawunenda badwebi bebantu. Bashiya emanetha abo masinyane bamlandzela. Asaqhubeka lapho wabona letinye telamani letimbili boJakobe na Johane emadvodzana aZebedi laba besesikebheni saZebedi uyise bachibela emanetha abo wababita masinyane bamshiya uyise kanye nesikebhe balandzela Jesu. That's it, 25. That's it. 25. Ticumbi letikhulu tebantfu tamlandzela tisuka eGalile naseDecapolis naseJerusalema naseJudiya naseveni lelingesheya kwemfula iJordani. 1 Kings Chapter 19. chapter 19 verse 19 to 21. Emakhosi okuqala sahluko 19 verse 19 to 21. Kubitwa kwa Elisha. Ngako Elisha wasuka lapho wahamba wakhanza Elisha umsawa Shafati alima ngesipani setinkabi letingemashumi lamabili nakune. Yena abekuleti letimbili tekugcina. Elijah waya kuye wafike wamembesa ngale ngubo yakhe. Elisha washiya leto tinkabi walandzela Elijah. Wakhuluma kuye wathi, asengimane ngangebo babe namake ngibavalelise ngitawube sengiyabuya ngita lapha ku. Ngako Elisha wamshiya wancanzeka wathatha letinkabi letimbili watihlaba wathatha lelijoko lekubophela walibasa wapheka ngalo lenyama wapha abantu badla wasese uyaphuma ulandzela Elijah waba ngumsiti wakhe. Sibongela. Siyalibonga simakathe livu lakho leliphilile. Siyalibonga livu lakho leliqinisile. Siyalibonga livu lakho leliqondzane nathi. Uthi lobhalako linjengemvula lesuka ezulwini ende lethambisa umhlaba. Ngenxa yaloko akwendeki ungathambi. Egameni la Jesu Kristu waseNazaretha ngenxa yokuthi liteleta uhlaba inhlitiyo yethu lisikhombise kuduka kwethu. Bese lakha lebe kungekho kwebuNkulunkulu kithi kude kube khona babe wethu seliqalile kwenda umsebenzi inceke yakho isamile imele kufida thine konke lokufihlile enhlitweni yakhe sithi babe uNkulunkulu muphe isibinzi sonke sekukusho konke lokuhle lokuvela kuwe lokucondzane nathi egameni la Jesu Kristu waseNazaretha nathi sisithe inhlitiyo tethu singatendi tibe likhuni kude kusitakale thina egameni la Jesu Kristu siyatitfoba kuwe phakama njalo phakathe naphakathe amen. Hallelujah. Sisemile lapho bazwana ukuthi tintfo letibhilonga kuwe noma tinto takho ngeke tafika la tikusita ngalokuphelele khona. Ngeke wakhona kusitakala usenetintfo takho. Sime lapho nje. Kwakumnyama enhlizweni Jesu wakhanyisa Baba ithemba leqiniso ithemba leqiniso Jesu wena Nkosi unamandla impela kwakumnyama
Bantu bakethu, ngicela sikuqonze kahle lokuthi siku-really gospel. Angiyathi le nto kwekuthi bengingayethula kanjani phakathi kwenu. Kuthi libandla today aliqonze mbamba lokuthi kuKristu kufike kusitakalwe kuKristu. Jesus. Because bantu bakethu ingqondo nesitayete, I don't know how to call it, ingqondo bazalwane nemizwa nekujwayela kwethu, amen, kusivimbele ukuthi sisitakale. Kwasivimbela noma sesifike kuJesu. Kodwa sajinge bantu bakethu sibuya kuJesu, sajinge safanana nalesikhathi singakafiki kuJesu. Yiko ngihlabela lo mhlabeleli ukuthi mina ngi-understanda impilo yambamba kuthi kwakonakele kumnyama bhuqe phakathi enhlitweni yami until wafika Jesu. Wafika Jesu wangikhanza nginetinto lengiphila ngato. Le tinto bazalwane ngangiphila mbamba. Hayi Nkosi Jesu, le tinto ngangiphila mbamba ngato. Tisisekelo sempilo yami kwafika Jesu. I don't know ukuthi besingayicompare kanjani le nto kokuthi akekho umuntu emhlabeni lophila nje. Wonke umuntu lophilako unendlela yakhe laphila ngayo. That's why lasifunza khona iBhayibheli lami lithi Jesu ehamba nesiquku simlandzela wandlulela edolobheni la emgwaqweni kwevakala imphumputhe lokuthiwa ngibhatimeyo ikhala kuJesu ithi intothana kaDavide ngawukele. Before ikhale kuJesu, hallelujah, kwakungasikusha lento lebekathe iyenda ikhale leJesu. Lento yayiphila kule mpumputhe impilo yayo yonke. According to the word of God, iBhayibheli lithi yayinento yinye lebekathe ithuthutheka ngayo kulobumpumputhe bayo. iBhayibheli lithi lele siswati bekathe inelijazi layo. Lele sizulu lithi yayinengubo ya lapha ebumpumputheni. Bazalwane beyithi impumputhe bendlula nje inganankinga, but ithi noma bangendlula bashonele basho, but nginengubo yami ebumpumputheni bami. Hallelujah. Jesus. Bazalwane, lento yale mpumputhe yayenda le mpumputhe ya survivor until Jesus come. Yeah. Sometimes yayibafakazelela bayi kuthi noma ngingaboni lutho, but ingubo nginayo lengengamelako kulobumpumputhe ba. Hallelujah. Yahlala basalwane egele kwemgwaqo imbu yathi ukuthi problem yami angiboni, but ekungabonini kunento lenginayo sometimes labanye labangenayo. Therefore ngine guarantee yokuthi ngizoqhubeka ngihlala. Jesus. Yayabamsito. Hallelujah. Amen. My God, my God.
iBhayibheli nayiva umsindo kumenyetwa ndlela thite lengakaphala iBhayibheli lithi kwavela kwangathi iyaqonza ukuthi something is happening kuleli dolopha lethu into lengekake yendeke. Hallelujah. Lento leniyivako niyiva ibhukula nasethembeni lami kwekuthi uma ngingayi-invite ngiyi-invitele empilweni yami. Hallelujah. It can happen ngisizakale ngoba kunamandla engiwezwayo kwekuthi lolo kuhamba la kufana lekwendlulile lolo kutawundlula la kufana lele ngikufakazele. Hallelujah. Ngengubo yeBhayibheli siyamemeta ke thotsana kaDavide ngawe iBhayibheli lithi betama kuyibinzisa ba understand ukuthi ngengubo yayo iyakhona kubeketela kulesimo. But yanele kumemeta lithi iBhayibheli Jesu. Hallelujah. Wayiva lithi wase uyayimema kuthi mtshelene ezekini lithi wanele kuvala amagama ukuthi ithi Nkosi woza kuyo. Lithi iBhayibheli ithemba layo lasala phansi. Wayibasalwane sokufika Jesu ngamanye amazwi yayingeke iqualify ingubo yasempubutheni sekadibane naJesu ngoba igaranti yento phila ngayo iyaphela mayifika kuJesu. Your personal details at exist makufika uNkulunkulu. Libandla today libulawe tintfo talo kuze Jesu angabonakala empilweni yalo. Uma beke bathandaza ngamandla itolo kwaphila abantu basima lapho noma Jesu sekakhona. Uthi noma tinto tingahambi ngendlela abafuna ngayo bakhumbule ukuthi kodwa itolo sendeni. But mina ngitomemedela namhlanje kokuthi besides Jesus everything is nothing. Akukho kwakho okungakusiza sewukuJesu. Kunokuba kukusize ngiko lokukugilako imihla yonke yokuphila kwakho. Yempilweni usewadeclare ukuthi wena usehluleki. Hayi ngoba usehluleki. Malibonga livangeli lembuso wankulunkulu. Just because kuwe kunetinto letiphilako takho wetwa. Hallelujah. Ngiko nje nempilo yakho is secretive. Ubulanga umzwa ngedwa. Ungalikhola lelingasi transparent. Bangangathi ngako konke kodwa lokhu kwami lokhu. But you are the born again Christian. Kude mina ngathi into besingayi understand that kude bakholwa mnguni namhla because of personal details. Uma likhola ufuna kulibona kahle nyathela into talo utawubona ukuthi la. Hallelujah. Ngoba Jesu ukukhuluma yena abasalwane encwadini yaJohane athi ngaphandle kwami kude leningakwenda. Therefore maKristu nakafika kuJesu eta netinto tawo sekafikile kuJesu. Lesikhathi utsakwendiwa lokhu kuvuka into yakhe. Umbiko wami njumi lapha inkosi ikhuluma nami bazalwane yathi kude lo ungakwenda uma usenetinto takho eNkosini. Ngiko ngithe mina uthi Paul salahlekelwa yiko konke encwadini yabaseFilipi wathi salahlekelwa yiko konke ngenxa yokumazi bukhulu bemandla akhe. Ngithoveta bazalwane kokuthi sometimes empilweni ubulawa inhlupheko yakho. Can I repeat it again? Sometimes empilweni ubulawa inhlupheko yakho. Akhona Jesu usindisiwe. Hallelujah.
into lenemandla bazalwane makufika Jesu haleluya iyaphela inhlupheko kodwa unganalutho angathi noma siyavana bazalwane makufika Jesu iyaphela inhlupheko kumKristu kodwa anganalutho langaliphakamisa kuze wabona ukuthi amaKristu aqhwalile ubona kana kafakaza Ndlovu afakaza lesikhathi endelwe tinfo tawo kodwa emandla ebukhulu bukaNkulunkulu akabonakali kuwo asindisiwe. That's why nje we are going to December utabuva kufakaza January hallelujah babodwa abathi sithole bosibongusa babodwa batawuqhamukala sebatohlabelela bathi sitholile indzawo euniversity utabe babodwa basala bathi siyambonga uNkulunkulu basona bekade kumnyama singathi sitawudlala ngakhisimsi but bekholwe izwi but boba saphila etinfeni tabo. That's why ke nithi kuwe kude kuphaya likholwa letambona uNkulunkulu lisenetinto talo never. Hallelujah. Jesus. Bazalwane. Kuba nje mina ngikhuluma ngitshele nongilungani bonqabangela mina. Lo mfati wami phela lo. Hawo wami lo mfati wami lo. Lo mfati hey kude likholwa lelitawulunga senetinto talo. Hallelujah. Eish. Kwathi ngithi lo muso ngaka. Sewu Atholwa wanele bonke lo musa lo lokuphila ungumKristu ungodlela kwesakhe uluza tinto letikhona ngendlela ngekho. So now I say no matter ungakhonjwa kangakanani ngenhlupheko yakho kodwa kungafika Jesu empilweni yakho uphila kwangathi awutanga ube nenhlupheko bakubude bathi wajabula kangaka into othi kushile kwente njani nina Jesu lofike wa recover space sokulahlekelwa into yasenyameni. Hallelujah. Asishumeli kamnanzi bazalwane ngoba asishumeli ngemandla ngoba sisebenta kahle kodwa sishumela ngoba ingadi yaJesu yafike yawasha konke emagugongwa sa. That is why asifuna lokukodwa lokungasiphazamisa uhamba naNkulunkulu. Hallelujah. La sifunda khona bazalwane la kuMateyu kwendeka lenye into mayibonge inkosi. Hallelujah. Kusekuqaleni ku chapter number 4 liBhayibheli lithi Jesu umema abafundi bakhe. Hallelujah. Kunemandla la khona la lithi liBhayibheli uJesu nakabiza abafundi lithi wathola Simon Petro ebhizi. Amen. Enzanjani? Ebhizi. Ngoba inkosi nayifika kumuntu imthola abhizi ashikashikeka. Lithi yamthola ebhizi adweba. Alethi ihlobo takhe. Hallelujah. Nemfowabo. Lithi wafika Jesu. Hallelujah. Lithi wenda la kwendako ngesikebhe sakhe nakaqetha. Ngathi ngilelinye lihumsho but ngifuna lelithi ekugcineni kwako konke sekwendeke konke lithi wambiza. Amen. Lithi ngoba ebizwa nguJesu lithi washiya umkhumbi namanetha washiya even babwakhe walandzela abantu bazalwane. That sign Luke 25 lithi iBhayibheli nabaningi baseGalili ngenxa yokwenda kwebafundi baJesu lithi nabo baphuma emakhaya abo balandzela abantu bazalwane balandzela. That's why bawufika ku chapter number 6 lithi iBhayibheli uma Jesu sebede kuye lithi wasuhlala phansi uyabafundzisa.
inkosi yami wathi njengoba niza kimi, this is the way yokuphila kwemuntu nakakimi. Akunanzaba amakhadi ukuthi namhlanje nithi nine nithi God bless her people. Kusho nini namuhla? Because ku her people ninetintifo tena. But wathi nakakhuluma lathi bafowethu, uma nithandaza ngiyanifundzisa uthandaza iapplication yokukhuluma noNkulunkulu ophilayo. Uthi ningalingisi lelife, ningabalingisi laba bemasinagoge bathandaze kakhulu ngoba bafuna kubonwa ba. Uthi wena umthandazo kusho ukuthi baba wethu. I-procedure yaseNkosi, hallelujah basalwa, noma ngabe empilweni uphahle tinto tende, but mawufika eNkosini there is one line, our Father who art in heaven. Uthi mantetsa lapho nithi umbuso wakho mawusa. Akufundziswa umuntu losenetikebhe takhe, akufundzisa umuntu losenemanetha akhe, akufundzisa umuntu asacabanga ifamily yakhe kuthi ayikahle njengoba lamfuleni so litshele kunayindvodza lekhuluma ngelibhayibheli. Kukhulunywa ngemuntu basalwa lodibene noJesu. Jesu watakula inhlupheko ya, because masifika kuJesu silahlekelwa kulesikuthandzako kwangathi siyafa kanti sizuza amandla okuphila kwaphakathi. Hallelujah. Yiko ke sikhulumile nani kakhulu ukuthi kufika la athi nanithi umbuso wakho mawendeke emhlabeni njengoba wendiwe ezulwini. Wathi bantu abami, you must understand ukuthi ku this kingdom kuyaqolelwana. Akala inkosi iqolele, kuqala wena utiqolele. And kuba inkosi ithe ngoba inkosi ayitake over kusenetinto tayo. Mayibongwe inkosi kusenetinto tayo, kufuna inkosi kuthole uempty. Mayibongwe inkosi athi makafika yena atake over, angasatake over sekuvuhlabelela uthi izandla zami nezinyawo nako lonku ulwimi haune nesimpahla still uyabalisa kuthi wangenda lokhu, waboleka imali yami, noma sowukholwa wangikhuluma kabi angeke ngiye nase sowukholwa unetifungo te personal things. Hallelujah. Alilungi bazalwane libandla nokulunga. Lelitathi batawubona bona angithi bayasebenza mina ngisebenzi. Lento yethu le sine sonke lesibitiwe athi Paul akusebendelana kube kuhle kulababito ngokwenzando yaNkulunkulu. Bazalwane asiketi evangelini kutobukana kuto entertainana, evangelini sto fulfilla my Father, my God. Sitogcwalisa bazalwane lufuno lwaNkulunkulu ngathi. That's why sine sehlukile kuwo konke bavangeli lakhona siyahluka, because siphethe ivangeli la Kristu. Nkosi lenemandla. Sibite ngolibito laphezulu. Jesus. Hallelujah. Iyasitana inkosi nasekuhluphekeni. Ikuside upheleliswe ebukhoneni bakho. Hallelujah. Point number 2, uNkulunkulu wayekhulume na Elijah. Hallelujah.
amthuma njengemprofeti wakhe athi akahambe umbalele emadvodza afugqobele wabe inkosi wendlulele la ugqobe nalo wabe inkosi uthi na uqedze kwendlula bese suyahamba utawuthola omnye umfana ndvodza nalenye elija ufuka igqobe ube ngumprofeti wami kune difference lo tamgqobe egqinene nguye lo tawusalema haleluya ememetela umbuso waNkulunkulu esithi libandla laNkulunkulu haleluya lithi wathi nakaphumela kuElisha emtholane yise mayibonge inkosi wabathola babhizi sanibonana egameni laJesu wabathola benjani bazalwane ngiyakuva man ngiyakuva wena wabathola babhizi iBhayibheli lithi babelima behlabile ngetingabi tabo balima haleluya wakafika Elijah aphelelisa lenkonzo yokuthunywa nguNkulunkulu lithi iBhayibheli wathi nakasuka Elisha hamba naye kancane wamisa wathi yima la ngeke ngilunge khamba nawe ngeke kwalunga ngiqhubeke nawe ngisenetinfo ngemuva wathi yima wema lithi watrika wathi yena wakhuluma nemprofeti wathi ngivumele ngiyokwangaba bewami uma emvumela wayeqabanga ukuthi uyokwangaba wakhe phela kanti deep down enhlitweni yakhe wayenetinfo lebeka ngeke ivina umpriest noma umprofeti athi prophet hallelujah until yena realize ukuthi akuhanjwa nemithwalo eNkosini lithi ke wabuyela emuva wanguyise nakaqedza wahamba tinkhabo wahlaba waphula emajoko wabasumlilo wapheka lenyama mayibonge inkosi wasuniketa umphakathi wathi awudle wasuyasuka hamba nemprofeti waNkulunkulu hallelujah no matter basalwa tinto lonato tenda kwangathi manyisa kuba lizinga lelikahle kukhonza kwakho but uma dingamfaki iNkulunkulu ngeke walunga uthi wena kwento yini livangeli lithengiswe namhlanje sifike kuNkulunkulu nendlala yethu yiko sesibapostoli yiko sesibodokotela ngoba sifike kuNkulunkulu asitanga ngoba sasibitwe inkosi safike eNkosini ngoba sibulawa indlala ngiko ke eNkosini uma ubuka namhlanje emasonfeni ethu kunemasemoni lehlukene haleluya kungenwa nje akusafundwa nezwi ngoba izwi liqabana nema personal things letiqondzane nawo kunaloko kukhulunywa ngenhlupheko yebantu ngoba umhlaba uhluphekile ngoba ungenaye Jesu ubona nje awukathembanga umuntu uthemba umprofeti wawo haleluya lo tamtshela ukuthi nabaqedza kutshelana bayahamba bayatshelana ukuthi after this service bonke labafuna kungibona ngi1 on 1 kuze kunemaphasela basalwa indlala isilimete so ukhanza kuthengiswa amakepisi so ukhanza kuthengiswa tikipa kuthengiswa ama stickers kuthengiswa amafutha kuthengiswa mandi asitange eNkosini silahle konke sete eNkosini sikhola batindlala ngekulunga eNkosini usenetinfo takho uNkulunkulu makakhe ibandla akakhanga into lehlulekako I think it's the third time namhla ngikhuluma lesi amen uma bazana likholwa nakumele lifakaze live la ngekhathi khabo kuvuka bufakazi benhlupheko yakhe uThixo akakamnqobelanga hayi ngoba singahlupheki khabo mayibonge inkosi but umuntu lohlupheka enyameni umuntu ohlupheka enyameni ungqono kunemuntu lohlupheka emoyeni haleluya ngoba umuntu lohlupheka emoyeni ude kuthula noma nako konke ayibonge inkosi but mabazalwa singaphila impilo yokufika kuJesu si understand ukuthi lugqobo lenginalo aluminishi anything
phambi kwaNkulunkulu, I will respect each and every person lotaba nelithuba lokusethulela impumelelo yethu yokuyofika ekhaya. But kunaloko siyalo sibanga ipulpit uthi buta nje lindana uthi hello kunesipho kangaka ngiyawufika nini lapho uthi ubuka le delays simayinze le delays kufuna ngiyondlule bonke abinze ngiyondlula bondlovu ngeke ngilunge yini lengangisida phuma ngime lapha. Why basalwa ufika eNkosini netintifo takho ayibantu bakethu inyama ifuna kuneliswa. Hawu ngayimhlolo phela ngayimhlolo sesi ngimela ngishumela nangibuka nengibuka indoda okulalwa ngala ngijesu uyabuya niyathi basalwa there is something lofuna niboy understand. Tintifo tenu hayi ukuthi atinamandla enyameni yenu. Uthi lo mfundisi ngenyelanga washumela lenye indvodza lapha kaNgwane wayitshela wathi kuna Jesu kuna yamuva ukuthi lo mfundisi ukhuluma kamnanzi. Le ndvodza yeva lo mfundisi akhuluma kamnanzi. Yathi le ndvodza kunokukhuluma komfundisi ngiyatinabela ngiyatithanza manje ngiyafisa nami ukuthi ngibe ingcenye yena but ngishaya indvo leyodwa ukuthi mangifika ebandleni lakho utawala ngiphahle kani mina ngingaphahla. Tinto tiyendeka letitolo lotibonako lenginato njalo nakuphela umnyaka ngihlaba ingoma ngikhulumela lapha phansi ngikubona ngiphumelela kanje. But ngaba ne question kuthi uyayibona lento ukuthi inemandla but inkinga uvinjwe. Ayibonga inkosi. Why info ibe nemandla kani wena uthi uphethele nemandla? Hallelujah. Uyatibona kuthi kuphi? Uyatibona la ukhona? Ayibonga inkosi. Ulama ke makhathi ngoba kwakhulula. Noma bekade ukuphumelelisa bit by bit but kwafika isikhathi wathi lento la nginofika nzawo. Ngase ngidaka uJesu ngimanikiniki. Jesu wangangibuti lutho wavela wangithatha ngase ngiyaphila nesethembiso lesiliqiniso. Silinyatwa ukuthi asisakhoni nokusizana makelikhuleni. Masifika la eNkosini akusasitwana ngenxa yetintifo tethu. Kwangathi singathi nasifika eNkosini basalwane sibe sho ukuthi yonke imithwalo ithulwa basalwane eCalvary siye kuJesu sinjongo basinje. Le Bible lithi lo mfo wengubo yakhe waya kuJesu. Jesu akazange atinqoma yena wathi kukholwa kwakho. Wangasayina imakhathi naleyo kukholwa kwakhe wathi nakunemuntu lo nje umvo kulandzela lijazi alisale ngilandzela lo ngoba ukuphila kwami kufihliwe na. Ngalibonga livangeli laNkulunkulu. Livangeli bazalwane ngisho livangeli mina ngembuso kaNkulunkulu akusilo lelishayelwa tandla sibahle. Uma lakho livangeli basashayela tandla sesicala kahle phansi ufuna inkosi ekusithekela. Ngimve kahle Jesu mnozana kuLuka. Ngimve kahle Jesu. Athi ngite kutophosa umlilo emhlabeni. Athi bengifisa kwangathi ngasewokhelekile. Hallelujah. Mina ngiyathanda ndandatho. Uma ngiqabanga wena mfana nami lo mfana nami nangingeva nje ukuthi awusakholwa ngabuva buhlungu. But leli vangeli siliphethe leli lithi lihlukanisa uyise nenina. Lele siliphethe leli. Leli makethe. Leli makethe. Kuthi abantu bathi le ndvo yakho ngeke siyikhona. Yami namhla. Kuyahlukana la. Umuntu awutane mashikako la kumele sikutshela iqiniso le ndvo yakho ayingeni le embusweni waNkulunkulu. Rada uyilahle noma uhambe na. Uhambe siva buhlungu kodwa sibe sikutshelile iqiniso leli ngeke laphele engqondweni yakho. Baningi bantu labathi yakushunyelwe ngami. Labanye bakhuluma umfundisi akakhuluma kahle. Mamfundisi akakhuluma kahle. La ndvo lesiphethe bazalwa akukhulumi thine because ema interest ethu aphela sibamba umbuso waNkulunkulu. Lothi insandvo yami ngiyayidzinga. Ngiyayidzinga. That's why nje thina sinankinga sibahle noma ngawe uyaqhamuka siyakwata kwathi na ufika la sisigqwa kahle.
kuthi una Jesu noma una Jesu asikubuthi lo gqoka kahle uyabona ukuthi ukugqoka kahle lento yakho lo igqokile ayikaqedwa kuthunga hamba ufuna inyala isigqoka kahle uba sangina Jesu asikhulumi siyaqhubeka sizathu insando yaNkulunkulu endeka ngeke silunge uma stawu entertainana mina nje empilweni ngingumuntu ogudu kabi mina ngokulalela tinto ngokulandzela tinto baba mlangeni ngigudu ngalenye indlela kunetinto ngiyengisima ngihleli lapha ekhaya ngibukela mabona ukuthi sebasalwane he njengoba kuyisunday sikhohlone ukurecorda make ngo10 njengoba kuyisunday kungena ama service lapha uvela abantu ngathi bayakuthatha bakufaka kunzawo bakuthathe ngise ngitshela umkami ukuthi hey le nceke iyakhonza ngithi ngibona umfati wayo ukuthi ngoba lehambi la uthanza khona wena siphiwo sakho asikugaranti noma ungazubonakala ku television malibonga elivangeli laNkulunkulu he bantu abakethu lento inemandla ubiyube lento inemandla mayule sometimes ungatibona ungathi uhleti lapho for nothing today bokumele bona umfana seswazini lo ngifonele wathi uyeda la wathi uhlushwa ukuthi emabandlena namhla kushintshwa indlela wathi ufuna kutofika all the way from Tokolo akutofika la ngenxa yelivangeli lembuso waNkulunkulu haleluya uma balelelani basalwane uma make mahlelela kunalabo aphumako kunaNkulunkulu labanezelelako iyaphila lento inemandla lento angikhulumi neku-entertainer uhlabele stage ngoba kunebantu abaningi abakubona ngishobene kuliphila ulahlekelwe masende akho ulahlekelwe migugu yakho ulahlekelwe ma-investment akho lagcwele idot nashef okungafiki ekhaya but ubambe lona lishisa njengoba futhi ungabambi lona libambe wena. You will never go wrong bazalwane. Asemthandazele kuloko. Uma mnguni singambamba Kristu ayedwa singakamhlanganisanga nesudo. Sibambe yedwa eNkristu. Bangaphelelwa umsebenzi bongabinza. Bana bokokophethe. Kuthi bamalungu ekomiti. Funa kuhlale phansi ikomiti licheke ukuthi libandla lihamba nje ngoba siyobe sihamba ngamoya. Ngoba lesimkhonza ukuthi ukhonzwa ngamoya. Ungakushiyina lokho. Liqiniso. Uma liqiniso lingekho akekho yena. Mayibonga inkosi. Kuyalahlwa. Ngikho bantu bazalwane ngeke sifike ekhaya masingakalahli kuyalahlwa. Kulahlwa kuze kulahlwe into edingabonakala. Umona uyalahlwa. Kuphakama kuyalahlwa. Kudijela kuyaphakama kuyalahlwa. Mayibonga inkosi. Hey ulahla uzulahle kuma kahle angathi later uvakala. Haya. Esli hamba university buye mntwanami sitokhonza inkosi. Certificate sa university ngesikufikise nzawo. It's good for the flesh. That's why ngiyakhulula mina njengami mntwanami ngikuthanza hamba ufunze ubuyitodla imali. Bese uthatha imali uya nayo eNkosini. Mara ngikhuluma nawe. Angikhulumi nasile ngikhuluma nawe. Hallelujah. Ngeke ulunge uma ungakalahli konke. Ngeke ulunge. Emakholwa namhla sengidawuthandaza ayathubana. Emakholwa namhla uma ushumayela usepulpit ayakubala lo lokushumayelako. Bese ulanza lokwakhe. Uyakuhlanganisa bese athi bokushuwo kimi. Mina ngicela kubuda bazalwane. Ngibani lophuma discharge ezwini likaNkulunkulu? Ngicela kubuda bazalwane. Who is the real bishop, the man of the hour, man of the moment? Lophuma discharge ezwini likaNkulunkulu. Noma yathi ukuthi ngime phambi kwakho ngikhuluma kwangathi angiqabanga leli inkembe khalipha kwendlula inkemba zonke
liyahlaba liyahlukanisa ulijikijela phambili libuye emuva. Awu amen. Kuteke into letawukhulunywa esontweni letawuvuna wena. Ayikho ebandleni likaKristu akukhulunywa into levuna umuntu. Mina ngumfundisi bazalwane uthanda tinto. Mina nje kube kuyahamba gogophethe mina ngase ngifere ngetilwimi. Yes, 19 kahle lento ngivunga ngathi rabadabadabadabadaba. But ni understand into yodwa. Info legitaza wena ayisiyo kaNkulunkulu. Awujabuli la. Ungena la mawuphuma la usatshiwe. Amen. Unqiphile, unemqondo omunye. Kuze ngiyombono ongabonwayo, ngibidole kuyolungisa. I-altar call esiyibiza each and every service asiyibiteli ukuthi sigqame ukuthi siyakwati ukukhuluma. But siyibitela ukuthi une chance yokulungisa, une chance yokulahla. This is your opportunity. Use it. Bazalwane, phela manje ngiliphi nini? Ngiliphi kanele libambile bazalwane? Mina mamkhonto ebandleni lami lengisuka kulo. Ebandleni lami lasesiyoni lengisuka kulo. Nyalo ngangibishop isikhulu sami sekugcina basinika lo mnye umfana ngakwata ngaphose ngapha. Ngangibishop. Ngame lonke babandla Swaziland, Joburg, even Phesheya. Bishop. But ngenxa yembuso wankulunkulu kwakose kwehle bishop kusala umntwana. Kusala umntwana. Ithi noma inhlitiyo sayinabela ngithi suka Satan. Unasabelo. Because wanikelwa kwaka asikholwa ngoba Mthiyane ane chance yokushuma, asikholwa ngoba waba ne platform yokumembe, but sikholwa ngoba sisizwe iswi. Akwalibona livangeli lelikhalisa indvodza kuhlangana emafinyana etinyembethe. Hallelujah. This is really gospel. Enhlitweni yami ngitmisele ngento yodwa bazalwane. Kuthi kubebethe umuntu ingadi yakhe leta ubutho etandleni tami. Hallelujah. So namhlanje ngidomemetela ukuthi ngeke ulunge nalento lohamba nayo. Wena ucabanga ukuthi ipoison ukuthakatha. Kanti lempilo lohamba nayo ayimfanele eKristu. Mayibonge inkosi. Noma ngake yagqwaliswa ti prophet ukuthi akusibo bonke labathi inkosi inkosi laba ubona umbo dingagqwaliswa ngawe. Mina ngiyathi bamagogo. Ngiyathi shongo. Kuthi na usuka la uyemphini ekhaya lakho ngiyati. Kodwa inkosi ithembe wena kulempi. Na ufika nje batokutshela ukuthi bantwana bagangile umntwana sowumithi umntwana usuka ku. Ngiyakwati lokho bazalwane. Hallelujah. Ngiyakwathi ngisilelela uma uhlupheke enyameni bonga ukuthi nokuthula emoyeni. Hallelujah. This is not just the gospel. Alimi ngemuntu, alimi ngesutu, alimi ngemapulpit lamahle, kodwa alima ngaJesu yena yedwa eNkosi nokuthula kwempilo yethu. Ndomemetelana namhlanje. Kuthi imthwalo yashiwa bazalwane. Awuhambi la kunguwe. Sefana hlo. Awuhambi kunguwe. Siphuma emndenini njengoba ukhuluma ngemndeni, siphuma emndenini. Uthi uyafika uyawubuka ubone ukuthi uyakwenyanya lo mndeni. Kodwa wena uthanze. Jesu angathi ngathini? Hayi ngoba ufostela kutha, but lento lelengekhathi. Ngoba uthi Jesu umuntu losonto umzali wakhe athi uNkulunkulu ungumkambi mama. Thathe sitha sakho usitha ngisholela ivangeli leli mina ebazalwane. Ngisholela. Hallelujah. Umthanze. Awu amen. Sona namhlanje mina yenzambama. Siyawadzinga emaKristu. Lata wenda i-introspection. Lengekhathi gogonqeka. Labata ufuna uNkulunkulu lengekhathi.
ngoba ngeke walunga. Kungakho nje mina nelikholwa abazalwane lelidwale ngesalary yalo. Liyangenyanyisa, ngiyalithanda kodwa liyangenyanyisa. Uthola ngento labasita ngayo. Ingasuki nakuwo nemandla ayo wanikwe uNkulunkulu. But there is nothing lobonga ngako uNkulunkulu. Liyangikhuba ngoba mhla lihluphekile limemeta kuve wonke loseqele kwalo. But namhlanje sithi ngamaKristu basalwane la ngeke asuswe kuNkulunkulu inhlupheko. Laba ngeke basuke kuNkulunkulu bunjinga babo. Amen. Inkosi yathi lesikuthingako. Nkosi yathi lokufuna kulungiswe empilweni yethu. Uma sikhona siqhubeka sihamba. Uthe uNkulunkulu angidokhuluma kini bazalwane. Kuthi ema items tindvo letiphathekako letikini atifiki lela siyakhona. Ayibonge inkosi. Tindvo bazalwane tivelu. Awu amen. Lo ngakhoni ngisho mina imoto yakho makamkhono lo ngakhoni nokugibelisa umzalwane kuyo. Awufiki nayo lela siyakhona. Kodwa le kufika abantwana. Umuntu lo lawulwako busuku nemini. Umuntu lo timisele kumuva uNkulunkulu akhuluma empilweni yakhe. Angikhulumi ngesidwala dwala mina. Lesithi singaba newashini singaye esontweni. Thwalile lo muntu loyo. Lo muntu loyo unjani bazalwane? Uthwalela uNkulunkulu. Na ukhuluma na uthi ngilala umfundisi, ngilala umfundisi. Ya wena unemanga. Unemanga. Lizulu alimfuni. iBhayibheli lithi lizulu liyabakhetha lokungebalo. Kungakona namhlanje singakahlukani sihamba saye emakhaya. We are singing. We are praying. Africa back to God. We are singing Africa. We are singing. We are singing. We are praying. Africa. Africa. Hey Jesus. UNkulunkulu basalwane. Lothosa yokima ngisose ngamlahlela ngaphansi. Hey, ngicela uyi-understand into loyisukela kakho uzohlala lapho. Jesus. Ngicela uyi-understand into lezokususa lapho ikulethi la. Jesus. Unala sibuyela khona. Hallelujah. Ingihluphile lento. Jesus. Leko uthi libandla laNkulunkulu. Uma libuyela kuNkulunkulu lisuke liyothatha buve lobusha lobungehluleki. Athi kuMatthew Petro ngisawulakha ibandla la. Let me repeat it again. Utse masango ehaites angeke alehlule. Hallelujah. Ngoba lakhiwa uNkulunkulu. Inkosi Jesu. uNkulunkulu uyalakha libandla lakhe. Niyathi mina ukuthi ubaba kuya ngaSathane ngakudzala ubackslide. Ngakudzala ubuyele emuva. But uNkulunkulu uthi ngidawulakha. Mvumele uNkulunkulu akwakhe. Hallelujah. For his kingdom. Jesus. Akakwakhela irock. Akwakhele for his kingdom. Uma wakhele for his kingdom. Unemandla okwenta konke. Hallelujah. Nemandla okwenta konke. Jesus. Uma uNkulunkulu akha umzalwane. Amen. Hallelujah. Uthi lo mnyana kaPaul ku-Old Testament lithi uyamfohlota njengelibumbe esandleni sembumbi. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Angabi nenzaba ukuthi intobadane leGibhetisu uyathengisa umtimba kodwa uyambamba mfohlo because akamlungiselela ibandla but umlungiselela izulu. Hallelujah. Hallelujah. Ulinyetwe into leyodwa. Sangifuni bathi emahlazo wami. Bathomba bangikhuluma kabi. Ujwayele ukuthi kuyakhulunywa.
asikhulumani la siyafakaza. Siyakholwa siyafakaza. Sifakaza ngesikubonile nesikwadini. Kuthi wangithola ngingwadla. Ngilala ngivuke eqinzini. Wafika ngiJesu lo nemandla. Wangifundzisa kuphila impilo yebusiswa. Ungalali. Ngingaso. Ngingajumisi. Ayiphila. Kwafika la nginika khona umfati. Wafika umfati ngamhlupha. Ngoba nginengqondo yesintu leqinile. uNkulunkulu ngoba akha libandla lakhe. Wangimolda wangibumba. Wathi umfati akumele akhale inyembeti ngenxa yakho. Wathela mina. Jesus. Ngeva kubuhlungu. Ngoba indlela lengikhuliswe ngayo esintwini. Ithi umfati yinto yokukorobha ngayo. But God wangitshela ukuthi injabulo yami. Wathi handle it with care. Jesus. Hallelujah. Yenye madoda, nikhona kanjani gcina abafati benu? Jesus. Nakuqhamuka wena abantwana abangena phasi ematafula. Njengoba senikholiwe ngenilungile so. But ngitsinga into yini? Ngitsinga deliverance. Jesus. Kuze uNkulunkulu anikhulule. As fake. Ngoba sijaka gijimisa la. Kanini zabisela ngala. Yeah. Siyawadinga amaKristu la tawu acceptwa inkosi. Ngiko thina singafuni abantu abethu benze noma ngangku. Jesus. Benze noma njani. Jesus. Because ngiyizwa ngiloko makahlalela. Utaloku umuntu enda playboy abantu abethu apho ukukhahlela. Ungakhahlela into lenhle so. Jesus. Nako siyakhuluma kusifa la. Jesus. Khamba kana yonke lenhle. Jesus. Nabathi kumithi mfana uthi ngabe kumithi siweyini uthi yakhamka lento lohobo. Jesus. Yasithandazeni bazalwane. Hallelujah. Let the church stand up. Simele ngathi nyawo. Iyakuthina. Moyo ngcwele. Oh Jesu moyo ngcwele sisa Nkosi. Moyo ngcwele. Uma kukhona lonako. Cela ugijime nako ukuniketa inkosi. Oh my Father, my God. Hallelujah. We thank you for your wisdom. Jesus. We thank you for your word. Umuhle. Muhle Nkosi. Ngicela mamfundisi imkhondo ubuya sesini. Uthi sizama uthandaze kanye nathi. Yakudinga moyo ngcwele. Yakudinga moyo ngcwele moyo